So, hari ni saya nak organise balik dinding dekat carporch kami. Bulan ni saya tengah fokus buat all these types of home maintenance issue dekat rumah kami. Today, jom tackle carporch kami pula. Sepah betul sekarang sampai jadi dumping ground je area ni. Beberapa bulan lepas, kami hilang some hanging space belah kiri ni sebab inverter untuk solar panels kami diorang pasang situ. Jadi hari ni saya akan cabut the wall hooks yang dah tak guna atau location yang tak sesuai dan pasang balik ke lokasi yang lagi berguna. First step, saya cabut dulu mana-mana wall hook yang nak kena relocate. Saya cabut the wall plug juga. My favourite trick, pasang screw tapi just enough bagi dia grip the wall plug, lepas tu pakai plier untuk tarik everything out. Lepas tu, saya isi balik the holes pakai render. Saya pakai render sebab ni dinding luar rumah jadi the texture tu sama dan akan nampak seamless lepas cat nanti. Saya biar the render tu betul-betul kering. Lepas tu, saya pasang balik the wall hooks ikut the right location. Last step, saya cat balik part yang saya render tadi and all done. Basikal dan skuter budak-budak saya letak bawah sikit jadi taklah kena angkat tinggi-tinggi untuk simpan. And yang paling best, tak nampak dinding ni berlubang sini sana. Video ni mungkin video terakhir in my home maintenance series untuk bulan ni. Tapi saya ada nak share some other home issues yang baru muncul. So stay tuned. Seperti biasa, jangan lupa untuk baca my caption for more details. And thanks for watching everyone. Till next time.